जय जगन्नाथ सांग मैंने आम आज बाहर गोटे नुआ जगह को आम आसी पहुँचीगलु भुवनेश्वर थिबा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम रे। यह भुवनेश्वर सीआरपीएफ स्क्वायर अवस्थित जहाँ सोमवार एवं सरकारी छुट्टी दिन छड़ा प्रतिदिन सकाल 10टा रु अपराह्न 5टा जाए खोला रहे। ଏହି म्यूजियमटी आदिवासी संस्कृतिर संरक्षण एवं गवेषणा ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସ୍ଥାନଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସହିତ ଗାଁ ପରିବେଶ ଭଳି ଲାଗିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଘରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଫା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଟିକେଟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।